Ahi twaza kushikira mu kataraka ka Kabagarame twashanga bebembezi ba district ya Bushenyi bahereze kuhikayo atyo nuko chairman w'akatare kando yerebire nage tugira ngo mushankisha tuzekero omuntu atamanyirwe ayizire n'ekibiriti yatandika kutweko bujomoro. Omuntu natera katike kibiriti ateka hankanja abindi binyansi agenda natwekaha kwabere yasyo bujunkabona yayekanga abandu bantu barabaho ndi mutuka yiruka yagenda konka umurro gwa kwasara kaju kamwe yito abantu baburize twaza kuguraza kikubasa ayi niyerengeza so omuntu kakuriye byo byona yagaraka yatamwa amaru aruzinga senses ze nano kuosi yahana wasa kuchikora fufani ajate nanye mbwe nakake yantegara so mbara kasige nayo syengenda barone bitokoza bwongo biteganisa abantu kandi abakora za research nibagira ngo okuturiyaha 50% obwongo bwitu kugirashi tubukoraje nakyecho tutukakihamu. Omunyishengero kazi wa district age Anet Katsime Mugisha yajumirire kikorwa eki ari kugira ngo butajonwa ni hano abine mituma mbi mbwe nabobo okwiyaho twabakwata konga twataka bakwasire nyoni ngira ngo tubashabire kandi tuburengiri ya rukundo tuburengiri yo mutuma murungi nakorecha ine business yo kuguza kupa erwene business yenjaya agicinga se kugira ata aze gukora business zimwe aho ko abantu twatabarwanise ahana jagumana nasiya nangwa ati mu mbarro mwaka hati nije kuzana no mezi twatungo kumanyisa bwangwa kataraka aka Kabagarame nakashashoro mushoro gwa miliyoni 2 n'emitwaro nkaga buri kwezi konka baremerwe kazitara batya bebembezi nukwe kwayo okwija kuronda ekitimba ekyo kuzitora omwanya ogo nofa chinensi kwetine mukama wayo mureke tukundane haza tureje twamara turye bituraryeho tugirekere mukama wayo nofa chinensi isofa chinayo ogenza ki noreba nabo hari bakwita first aid bantu bakutwara mbara ninga murago nibajya kubahera akuba kwaya bakapanado kagenda kakuseye so nyowe digumanya hanwe abaninde abayinu bananka bayinu ba nibasakara ngunchaka nibakora nimbiye bisemwe. But we suspect, of course, at police, we have directed the police to conduct investigations. Kororo muro gunu gurugirenkaha. We abokuwa now the question is, akatale kanu kakora burikiro kya mukaga. Kibere kiro kya kana. So the question would be, at least it was a Friday, maybe abantu iba preparing a Saturday kuija koraki organizing us. Bwa nyuma y'obujo kukwatwa omurro ekimotoka kya police kya fire brigade kishikire mbwire batyo niko kutandika kuraza omurro gutakahereze hakataraka gasha kwa Mike Twachire na Ben Muhozi.